Haleluya. Amen. Thatha ithuba bangcwele. Ngithobe. Ubongcwele bazalwane. Lo nathi lesikuye. Haleluya bazalwane. Sithobe naseholeni bala ekhaya. Lapho bengile uNkulunkulu ngesikhathi. Haleluya. Umndeni wakwaMasilela. Haleluya. Sithobe naseholeni benze ngoba bekhonasi nemndeni wakhe wonke egameni lenkosi. Bese ngiyathoba bazalwane kuMadikhone ala ekhaya onke egameni likaJesu. Ngibingelele bazalwane bobani. Ngibingelele nakubomake bonke. Amen. Bese ngibingelela labasha nalabancane egameni lenkosi. Haleluya bazalwane. Ngiyadibongela nje umusa kuNkulunkulu. Haleluya. Lekube kuhle kuye bazalwane ukuthi ngingaphinde ngibe phambi kwenu namuhla egameni lenkosi. Kuyangithobisa bazalwane. Ngilapha ngifike ngifunze khona ukuthi impela into asitedi ngequalify. Haleluya. Bathi konke sihola kumele ngcwele bazalwane ngefavor yakhe. Amen. Nangegrace yakhe. Amen bazalwane. Ngathi kahle bazalwane akusiko ukuthi kumbe ngikholwa kwabangangcono kunalabanye. Amen. Akusiko futhi ukuthi kumbe ngikwathi ukukhuluma kunalabanye. Haleluya. Bathi nje igrace bazalwane. Amen. So enzambama umphefumulo wami nje ugcwele ukubonga uNkulunkulu ukuthi nami yami impilo wayizuza ngalenyela. Haleluya bazalwane. Wangithola. Amen. Angeke bazalwane ngisho ukuthi ngasinziswa ngamabomu ami. Amen. Ngoba kube bekuya ngamabomu ami enye ngabaphelele. Wangithola yena ngoba kwase kuyinjongo kuye ukuthi namuhla uyawuthola mina. Haleluya bazalwane. Kwami-ke wangisida ukuthi athambise lenhliziyo bazalwane. Ngetulu kwewili lebengivele nginayo wasuyayithambisa lenhliziyo wayehlula. Wakwenda kwavakala lekwakhulunywa endlebeni yami lafinyelela ngive enhlizweni yami. Haleluya. Ngakubona nami lokulangathelela ukuthi yeka ekhaya lelihle naliya. Haleluya. Lesibona ngemehlo enhliziyo. Amen bazalwane. Ngase ngiyavuma wangena Kristu empilweni yami ngamenta inkosi. Ngamnika sihlalo lesingcono kunanto tonke lelethi ngaba khona. Ngase ngiyavuma ukuthi senguyena utawubusa kuyo. Ngase ngiyamcela ukuthi akamfundise indlela yakhe. Haleluya bazalwane. Kude bazalwane umbuso lokho efika kuwo bese awusathi futhi indlela yakho. Haleluya. Kwabona lo wethu esitalelwe kuwo bazalwane walavenda seSwatini. Ngetulu kwekuthuthuma umntwana ufundziswe umake nababe nemndeni ekhaya. Kuba nesikhathi salophuma. Uhambe nje esikoleni uye esikoleni direct uyofunda. Amen bazalwane. Live nalifundzisa liqala ngalo mbuso wakuqala. Haleluya. Nami ke sengitelwe kulona umbuso ngacela kona ukuthi Nkosi teach me your ways. Haleluya. Ngase ngithi ngicela uphinde ungiphe inhliziyo letawuvuma kufundiseke a teachable heart. Haleluya bazalwane. So ke kungako bazalwane ngathi trainer ukuthi ngafika phambi kwalabo lelivi khona leli lungisele ukuthi kumele liwele indlebeni yami. Ngiyala kuhamba ngingakatholi lutho. Haleluya. Because ngikholelwa ukuthi lonke leli wabo lisuke liwe ngekwehlelo lasezulwini. Haleluya. Luwele indlebeni yami futhi ngoba usuke kugcotshwe dona leso sikhathi ukuthi live lenzima umphefumulo wami. Haleluya bazalwane. Bazalwane nginaka ukuthi siphila emalangeni whereby ucaca nalokusobala lokuthi sibidelwe impi. Amen. Sisembeni bazalwane ukuthi tuwele uhambo lelosikolo. Basafaka sanje bazalwane nginaka emagama abudismanga. Haleluya.
kuthi manje kwathiwa labangana baka-Israyeli ngeke kulunge bahambe ngendlela lemfisha because indlela lemfisha itawube nabangakufunzi nekulwa. Amen. But each time kuvumbuka impi usheshe lula futhi sibabaleke babili emuva. Hallelujah bazalwane. Then uthi ke uNkulunkulu kule ncwadi la ifundzele esimanga Exodus 13 uthi ukhetha ukuthi bahambe ngendlela lenze. Then ke thina sabakhipha sebavele balungele impi noma ke sebavele bahlele njengempi. Amen bazalwane. Ungazi uthi uNkulunkulu besavela kushicilela lokuthi kusukela namuhla ningena empini for the rest of your life. Nabo bonke labatakulandzela emva kwenu bangene phansi kwale mpilo lwenu lobaba ngana bami. Everybody abasempini. Hallelujah bazalwane. So ke lokuba lamini ngiva ngathi ngikho lokusijimisayo lokuthi sihlale simfuna loNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Incwadi ya James chapter 1 ithi manje tonke tilimo latifika kodithatha nekuthi injabulo yodwa. Amen. Ngoba lelilimo tifikela ukuthi titonenda nifunze ukubeketela. Hallelujah. Ngiyabeketela bazalwane kulenzawo noma ke kule mpilo yenkolo. Hallelujah bazalwane. Ngiyatibuka nje ukuthi engabe kube akubanga khona kuhlushwa ubophakula lokwabika ukuthi baze bayongena ejele babe lesikhathi lesinafu secabanga indlo kaNkulunkulu. Uncane bazalwane lokwenda nawusejele balimited futhi ke labo Paula beli ngafanana nelanyana ukuthi sekhona nje ko TV lelanyana le entertainment bebajele baba. Amen. So lesikhathi labane batsona boPaula kuyokuhlusheniswa kwabo ebazalwane sadala imali enkulu. Paula kube belangekho ejele bazalwane ngabe bekasebandleni noma ke emabandleni endane ebandleni maybe bekungabe bekavuka ekuseni etata uhlala naleli bandla lebeliphasakhe at the time bese uyakhuluma nakulo. Amen. Kude bekade uhlala phasakhe yakhuluma bekutawukhulunywa nje kube kwabo. Amen bazalwane. Ba edifayeke bona ibe mnanzi impilo kubo khona lapho. Amen. But uNkulunkulu wabona ukuthi kubidathi abe lejele so that atokubhala lafuna kukusho angasabhaleli amabandla akhe odwa. Amen bazalwane. Kuze kuthi nathi namuhla sikuthole. Hallelujah bancane. So nginalokuthi nje lesinye isikhathi thina tenteka letimo sibazalwane siphume sibaleke bazalwane. Siphume sibaleke sinconote live laseGibhithe nasesibuka letimo ngane uNkulunkulu usuke athi ukuthi wena usuke asinikeza na indlela lenze lesitawufunza nakuyo lokulwa. Hallelujah bazalwane. So ke singabaleke bazalwane kunikwa lendlela lenze. Amen. Bazalwane sitawufunza incwadi lebhalwa nguApostle Paul asejele. Amen. Ayibhalela ibandla laseFilipi. Praise God. Sitawufunza incwadi yaFilipi chapter 2. Sitawuqala kuverse 1 siyofika kuverse 11. Amen. Amen. Philippians chapter 2 abaswesihloko lesithi uthobeka nokuphakanyiswa kwaKristu. Ngakho ke nani nemvuthuto kuKristu, nani nekuthuthuteka kweluthando, nani nebudlelwane bamoya, nani nesisa nesihawu. Gcwalisani kuthokota kwami ngekuthi nibe mcondvo munye neluthando lunye nenhlitiyo yinye nemgomo munye. Ningendi lutho ngembango nangekuthumo lwelive, kepha ngikuthobeka nishaye kungathi labanye bakhulu kunani. Ngulowo nalowo akanakekeli kwakhe yedwa, kepha anakekele nekwalabanye.
awubekini lowo mcondvo lawo kuJesu Kristu lo wathi anesimo saNkulunkulu wangede washo ukuthi kulingana naNkulunkulu kuyinfo ebunkonkoshela kepha watithe wathatha simo senceku waba umuntu njengathi wathi atholakale anjengemuntu ngesimo watitfoba walalela wathi made kwaba ngusekufeni yebo ekufeni kwesiphambano ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika libito lelingedluli kwemabito onke kuze kuthi ngelibito la Jesu emadlolo onke aguqe alabasezulwini newalabasemhlabeni newalabangephansi kwemhlaba netilimi tonke tivume ukuthi Jesu Kristu uyinkosi kube nodumo kuNkulunkulu lo nguyise. Amen. Hallelujah. Amen. First of all, Liphilile babelive lakho nalamhla kusihlwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga babethu longcwele ngalo babethu longcwele loshilo Nkosi wathi uliphefumulele wena Nkosi ulungisile babethu longcwele ukuthi ngalo bantwana bakho Nkosi bahlonyiswe ngato tonke babethu indlela Nkosi ngekuba sola ubayalo bacondzise uze babe njengetingceku takho Nkosi tihlonyiswe tilungele babe kukhonda phambi kwakho Nkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Nkosi we pray ukuthi babe nakuso lesikhathi njengoba babethu ngcwele soshilo Nkosi wathi ngalo babethu ngcwele Nkosi ulithumele ukuthi babe liwende umsebenzi lomuhle empilweni tethu feza ke babe injongo babe nenthandvo yakho ngekuthi babe ulikhulume babe kithi live bese babe uyaphelelisa babe injongo yakho ngetimpilo tethu ngamunye nangamunye egameni lenkosi yethu Jesu we pray. Amen. Amen. Loluju lenkhulumo ngalo ukuthi kwakuthingekile ukuthi uPaul aboshwe kwakuthingekile kuze kuthi thina sikawuthola na lesisithola kulendzawana lesifunda kuyo bazalwane uMpostoli Paul ubhalela nalibandla nalo laseFilipi kuthiwa lelinye lemabandla akhe ekucala. Amen. Kulabantu baseFilipi. Haleluya bazalwane. Then ke singakafiki bazalwane la sesifunda khona ngicela kujika kancane ngiye lapha uverse 1. Haleluya. Sithatha amavesane nje lambalwa ukuze sizoba ndawonye sonke ukuthi la sesikhanda sikhona khona nalo ukhuluma phansi kwasiphi isimo uMpostoli Paul amagama. Amen bazalwane. Lithi ke lelivi ngalesikhathi asejele uMpostoli Paul lesikhathi akawubhala lencwadi lithi manje kuleli bandla laseFilipi kwakugcwele kakhulu iopposition lebeyibangwa ukuthi kunebafundisi bemfundiso lengemanga. Amen bazalwane. Siyakhumbula ukuthi Kristu angakafiki bevele kufundiswa lendlela uNkulunkulu belivele lifundiswa. Amen. Bekuneba Saddusi kuneba Farisi. Farisi. Amen bazalwane. So umsebenzi wabo bekulifundisa lelivi. Haleluya bazalwane. So ke ngihamba kwesikhathi nange ungena kwamoya lomubi bazalwane. Lagcine kwabona labafundisa bafundisa a lot of things leti opposing to lokhu lebevele kuyinjongo yaNkulunkulu. Such that nje safika Jesu kwabita ukuthi oppose naye because bese eta nalokuhlukile bona bebahambisa kakhulu inkonzo lethi ufanele kunakwe kakhulu lamasiko. Amen. Then nasayifika indzaba ya Jesu lethi no kufanele umuntu kuhlobe yena ngaphakathi abe nebudlelwane naNkulunkulu. Haleluya. Kungkhani loyo muntu angakunaka lokunye nokukhona. Uzuthi Jesu nakafika akusiko mabamgiba ngetindzaba temasiko ukuthi kufanele ugeze lokanjani umuntu othathene ukuthi sohlanekile. Uthi Jesu no akusiko lokungena emlonyeni lokutamgcodo lokuyingcolisako mina. But nalo kuphuma because lokuphuma konke determine ukuthi kuphuma enhlitweni lenjani kuphuma engcondweni lenjani. Amen bazalwane. Then bekunenge lokuophozela lokho kupholo ukuthi bebaba nene labafundisa lokuphambene nalelivi lebekaphethe yena. Amen bazalwane.
lesinziso lebese idena Kristu. Hallelujah. Then asaselejeleke then soba naleshisekelo ukuthi kumele ukuthi akhulume nabo. Hallelujah bazalwane. Nakayithumela ngale ncwadi na uyibuka la kulo chapter 1 wakhona. Ubuka lapha kulo verse 9. Hallelujah. Lithi manje ngikhulekela lokho ukuthi luthando lwenu lukhule njalo ekwathini nasekuconzeni konke. Hallelujah bazalwane. Uthi likhule ekwathini nasekuconzeni konke. Lo kukhule uthando. Lentane ndakuthi bese seniyathi niphindze niconze konke. Nize nikwazi kwehlukanisa lokungcona. Lokho silo bakhona ehlukanisa kuleti imfundiso letiningi lidaba. Bakhona ukuphika lokungcona lapho. Amen bazalwane. Uthi ke nize nikhone kwehlukanisa lokungcona nibe msulwa nibe disici kuze kube ilanga laKristu. Amen. Uthi ke 12 ngithanda ukuthi nathi bazalwane ukuthi lokho lokungehlela kugcine sekuvele kuchubeka kwemfanele. Kubonakele kubalinzi bami nakubo bonke labanye ukuthi ukuboshwa kwami kungenxa yaKristu. Amen. Ubachazela pho lokho ukuthi babuhlungu etinhlitweni yabo ngalokuboshwa kwakhe. But so vele something lefike yaba ibenefit lenkulu. Kubo lonto bazalwane because uthi ngenxa yokuboshwa kwakhe sekubanga ukuthi le vangeli lihambe ngemandla because even laba lebebangibona bangemahlandlela lahlushweni kwakhe of which labalinzi bakhe lejele i-objective yabo ukuthi ahlale angiloboshile because umuntu nakagathi lejele bazalwane make sure ukuthi awusukile emboshweni. Amen. Uthi ke even bona batholakele sebayibona le nto bavuma ukuthi hayi khona lo mkhulu akaboshwa nje. Amen. But uboshwe ngenxa yaKristu. Kwaba ngibo kwaba nangibo bonke labanye lese bawubona nomehluko. Kuthi kuto yonke letiboshwa letikhona kunanasi sehlukile. Amen. By kwenteka kwaloko lithi uthi uPaul Paul then kube seliyanza of which uthi uPaul Paul uthi akumabe kusakhathatha lokuthi ngimboshile. Amen bazalwane. Yebo kubuhlungu ngenyama because nami ngiyafuna ukuthi ngangila kuleke khona but le benefit letenako ngathi inkulu kakhulu. Amen bazalwane. Then uthi ke kulo verse 25 wakhona uthi kuloko ngineliciniso. Amen. Amen bazalwane. Kukhona lenzaba lengifuna kusemkhohlwe ukuthi ngibonele bazalwane. Ithi manje lenzaba ngicela kuyinarrate. Ithi manje lenzaba babese baba baningi lese bafuna ukuthi ishumayela letindzaba. Amen. Uthi ke kukhona labayishumayela ngebuphangi bese bakhona labayishumayela ngebucotho. Haleluya bazalwane. Bese kuthi ke mina kunye lokumchazako lapho kuthi noma bakwenda ngekhohlakala noma bakwenda ngebucotho kanjani vele yashunyanyela. Amen bazalwane. So ke it's like Paul ekhitweni yakhe ujatshuliswa ukuthi kuko konke lokungehlela nalokungendekelayo live liyahamba. Amen. Uthi ke la verse 25 kulo neqiniso ukuthi okay neqiniso futhi nginethemba lokuthi ngisedawuphila lapha khona akhuluma bazalwane ukuthi ubeka ngaye nalokufa soyafuna nalokuphila soyafuna kodwa ke kuphila kwakhe kutaba ibenefit lenkulu kubo. Amen bazalwane. Uthi lapha 22 ngisedawuphila enyameni ngisenemsebenzi lengisengawenda angisakwati lengitawukhetha because ufuna konke pho ufuna kufa ufuna kuphila. Amen bazalwane. Ngenxa yekuthanda umsebenzi lokubekiwe kuye. Uthi ke kuloko neqiniso futhi nelithemba lokuthi ngisedawuphila ngisedawuhlala nani nonke nginisiphe ukuthi nikhule ekukholweni kungeteke injabulo yenu. Amen. Ilandzana ligama lenjabulo bazalwane.
uthi injongo yaPaul uthi ufuna ukuthi kuze ngekuphila kwakhe kungeteke injabulo kulabazalwane bakhe. Amen. Athi lelo 29 ngobe ngenxa ya Kristu nine nabelwa ngemusa angisho ukholwa kuye kuphela kepha nekuhlupheka ngenxa yakhe. Amen bazalwane. Uthi nikuko kona lokho kulwa lena kubona kimi njengoba nanyalo niva ukuthi isekuko. Amen. Uthi umpostoli Paul thina ngenxa ya Kristu bazalwane nathi sasikelwa lokwabelwa lakhuluma ngakho bazalwane usho lokusikelwa lokwabelwa ukuthi nawe uyanikwa nawe uyanikwa. Amen. Uthi sinikiwe nathi sabelwe umusa hayi ngoba ukuthi sikhanze sikholwa kuphela lokuthi sesidelwe kabusha zababantwana kaNkulunkulu uwodwa lo umusa nje kona lokho but akusiwo lokho kuphela lenesabelwe wona kunaloko sabelwe ngisho nemusa wekuhlupheka sihluphekele Kristu. Amen bazalwane. Umusa lithi lokho kuthi thina ngicala lenza ngathi ithi ngathi yajabule lokuhlupheka asithathe ukuthi yinjabulo yodwa because sabelo sethu bazalwane. Amen. Uthi ke sabelwe uthi nabo babonakala basemakhaya but bala kuko lokuhlupheka kanye naye njengoba yena ebeva ukuthi yena solo usejele nabo ke basekhathe hluphekele kanye naye but kubo konke lokho uvela injabulo kuphela. Amen. Amen. Siyahamba ke bazalwane ifika la sesicala khona ke ithi ke ngakho ke ngenxa yokulebeka kusho la nto. Amen bazalwane. Uthi ngakho ke nani nendududo kuKristu nani nekudududeka kweluthando nani nebudlelwane bamoya nani nesisa nesihawu of which uthi umpostoli Paul bazalwane uthi letinto leti nginigaze ukuthi njengoba nina senibizwa ngekuthi nibantwana kaNkulunkulu noma ke njengoba seningemaKristu nifanele kuba naletinto leti atikatitele tikhamuke nganasi sabelo la ngenhla tikhamuke nganabo kwahlelwa before. Amen bazalwane. Noma tikhamuka letibiko tikhamuka letinhlupho but khona lapho kufanele nibe nekududeka nibe nemthando khona lapho. Amen bazalwane. Nithi ninabo bonke lokho nalokududeka kona kubi kududeka nje but lokuda nemthando. Hallelujah bazalwane. Uthi nifanele futhi ukuthi nibe nebudlelwane nivane. Amen. Phinde futhi lokudlelwane kungabi budlelwane nje lobendalo balamhlabeni but kube niloba moya. Hallelujah bazalwane. Uthi ke niphinde nibe nesisa nibe nesihawu. Uthi nangabe ke niyavuma ukuthi letinto leto ninato then shothi uyakholwa umpostoli Paul ukuthi nembala libandla lesenitholene naKristu. Amen. Nangabe lesenitholene naKristu uthi ke nangabe niyavuma lokuthi kukanjani then gcwalisani uthokota kwakhe Paul of which Paul bekafana nemuholi wabo noma ngenenceku yabo. Amen bazalwane. Uthi ke noma ngilajele mina ukhona thokota lenginganika bona nini uthokota kuphi uthande kuphethwe ngantino lentibala la ngethulu kuveswana. Uthi ndabeni nekudududeka nidabeni nebudlelwane nidabeni nebudlelwane lokunelithando ninebudlelwane namoya. Amen bazalwane. Niyesisa ninezawo ngiyacela ke ukuthi njengoba nineniklesimelo so then ngijabuliseni nami uyami injabulo ke itawukhanga kanjani. Uthi ke gcwalisani ukuthokota kwami ngekuthi nibe mqondo munye nibe neluthando lunye nibe nenhliziyo yinye nibe nemgomo munye. Amen bazalwane. Uthi ke umpostoli Paul lokutawubanga ukuthi bamjabulise yena ukuthi bende nabo lakubalako ukuthi bona njengebandla
ababe nomcondo omunye lokusho ukuthi bevane bazalwane bangabi bodwa babe nethando lunye bathandane amen bazalwane baphindze babe nenhlitiyo yinye lokusho silokulangadelelwa ngilo omunye nakhathe bandleni labo kufanele ukuthi naleya lomunye inhlitiyo ilangadelele kona bangatholakali tifiso tabo setiphambana amen uthi ke nibe nemgomo munye noma ke nibe nevision yinye kuthi kahle kahle kulolu bumbano lenjengoba nitibita ngebandla niphokophelele nifiseni yini sifiso senu ngalokubumbana kwenu uthi ke umpostoli Paul bekangajabuliswa ukuthi kube kunye nalaba kuphokophelele amen bazalwane uthi ke ningendi lutho ngembango nangelidumo lwelive hey bazalwane kuyathi lesinye isikhathi sende inkonzo yaNkulunkulu sayenda nganayo i-intention lero sayenda siphethe sicabange kangcono ngelidumo lwelive sathi nasikwenda sawufuna kushayelwa dandla live sidawufuna kwatiwa live ukuthi siyawenda wamili pride bazalwane yasigicita phasi because pride is the number one thing longaba nayo ukuze mangabe ufuna kuwa phasi haleluya bazalwane uthi umpostoli Paul kule lakhe ibandla bangamjabulisa kakhulu yena nangabe bangethe benda ukuthi noma ngayini nabayendabo balendele ukuthi bathole udumo lwelive amen ukhuluma ngembango nami ukuthi bangabi nembango ebazalwane esikhathini esiningi into letawubangwa yinto lesho ukuthi kune benefit ithile lakhathi kuyo ibangwa ngoba wonke umuntu usuka afuna le benefit ite kuyo uma kanjani umbango kodwa umbango nakude lokubangwa amen sibakalikhulu mabandla ubangwa umnikelo kuyamani kuye setup amen bazalwane but kube nembango yathi ibangwa zibangwe yona lendle ubangwa because umuntu individual sayithole sayicabanga yabona sikhala ukuthi ukhona lekungakuzuza la amen akusesiye lomcondo omunye lapho so uphumile kule njongo yalolu bumbano lwabo once waphuma kule njongo yale bumbano utawumila umbango ngetulu kwembango utawumila ukuthi sendetino ngenxa yokuthi sifuna udumo sifuna kushayelwa dandla live kenekwenda singashayelwa dandla la ngongcweleke noma sishayelwa dandla kuKristu siyasafunza live encwadini yaJohane lithi manje uDemetrius uphila iqiniso sasizazi neliqiniso liyamfakazela amen bazalwane kufanele ukuthi kulesikwendawo sifakazele ngileli iqiniso ubani iqiniso uKristu amen baqala thina ke Sathana uyafika athi angabona ukuthi ukhona la sibambe khona siyenda lokho lesikwendayo afika hlanyele the seed of pride sikwende sesikhathile ukuthi bashidwe isibayabonga amen ukhona elobonile ukuthi ngendile but ngoba bede senza ngazuthi hayi manje ngathi ngithathela for granted kude lobongile amen bazalwane losho thanga ngithole lethu uthi ke umpostoli Paul kule lakhe ibandla laseFilipi bekungamjalisa kwathi ukuthi ude lothina ngenda lokuthide akwendele lethumo inkinga ngekwenda into bazalwane tendele lethumo uyakwenda kwekucala ukwende kwesibili tangakhali letandla kokucala tangakhali kwesibili kwesithathu yangeke amen bazalwane kanti na ukwendela ludumo lwaNkulunkulu kufanele kube consistent singakuyekeli kwenda lokuhle haleluya bazalwane uthi ke kepha ngekuthobeka nishaye kungathi labanye bakhulu kunani hey bazalwane uthobeka nakunento yinile ngiyibonile encebweni yala ekhaya umoya wentobeko haleluya bazalwane nize ngifisa ukuthi Nkosi teach me namoya webahamba amen bazalwane
athi umuntu akakubona ulapha ngendlela labona uhambo ngayo azakwakhele yena engqondweni ukuthi okay isigaba sakho sho ukuthi ungaka ula kuthi the day ever kuthi hayibo akekho lapho ulapha mangane adidwe imvubeko. Amen bazalwane. Uthi Apostle Paul kuleli bandla lakhe labazalwane bakhe laba ufise ukuthi ngamunye nangamunye endlela labanye kwangazuthi bakhula kuye. Haleluya bazalwane. Uyayifakazela eKristu leyo ukuthi manje lofuna kuba mkhulu kulombuso waNkulunkulu. Akabe kulomuntu abamncane kunabo bonke. Amen bazalwane. Uzoyifakazela ngethi athathe yena njengoba ngesigaba sakhe bazalwane. Ngaphandle kwalokuthi abe uNkulunkulu. Ngesigaba sakhe ethi bonke labafundi lebekahamba nabo uhamba nabo bayafunza la kuye but yena wehla wathatha imali wabageza dinyama. Amen. Akhomba bona ukuthi if you want to be the greatest, be the least. Amen bazalwane. Uthi ke Paul naye le bandla lakhe ufune ukuthi ufise ukuthi lo lofuna kuba mkhulu kunabo bonke akathatha wonke umuntu lomunye kwangathi mkhulu kunani. Ubele ukuthi kube nekubukela ngaphansi because bazalwane waba sesimeni sokuthi everybody umnika isigaba sithi mkhulu kunawe. Amen. Then automatically when utakikhanza uphasa utakikhanza uphasa so sitababeke kubabukela phasi labantu. Hallelujah bancane. Then uthi ke ngilowo nalowo anganakekeli kwakhe yedwa kepha anakekele nekwalabanye. Leli sindisi lithi abe ne-interest kuma-interest alabanye. Amen bazalwane. Leli Swati liyanaka nje kunakekela bese lihumshela kongasasikhuluma ngekunakekela sikhuluma ngaleti zimo ntotshwana. Haleluya bazalwane. Ngani nasikhuluma nge-interest sikhuluma ngekuthi njengoba sibumbene bazalwane nathi sine vision yinye simcondo omunye lesikufisile kunye. Amen. Then nangabe sina le vision yinye bazalwane sikule vision yinye uNkulunkulu usinikeza inkonzo letehlukene khona la phansi kule vision. Amen. Amen. Le vision nabani unekwakhe lokufanele ukuthi ende ngako bazalwane kutophumelelisa le vision. Kwende kube example bazalwane. Sine vision lethi siyahamba ngiyoshumayela esiteki. Amen. Ivision yethu yangalelo langa sibazalwane. Haleluya bazalwane. Amen. Then ngenxa yokuthi uNkulunkulu usigcobe ngekwehlukana. Amen. Athi babesifunza kule vision lesinayo lethi siyekushumayele nesiteki. Mina I will make sure ukuthi nga-11 nangabe sihamba nga-11 I will make sure ukuthi nga-11 donke into lesisabe sidinga esiteki ngaba ngema-mic ngaba yini bese ngikukhiphile ngibekela lapha ngaphandle. Amen bazalwane. Athi nokwanda ngimake sure ukuthi angiyomemenda ngaleli vile sengilipreservele ukuthi by 11 noma ke by 12 la iqala inkonzo esiteki kufuna ngihlabele to the best. Amen bazalwane. Athi makenyoni mine ngalo 11 make sure bazalwane sebagibele bagcwele emotweni bayesiteki. Ivision yinye bagcwele but loyo naloyo kube ne-interest labanayo for ukuthi igcine le vision lesinayo iphumelele. Abangathi bazalwane sakhiphile babesifunza ema-mic awabeke lapha ngaphandle amele ukuthi sowugadzelo lawuqhamuka ede transport lowathatha ukuthi akahambe ayesiteki. Kutholakale nakasathi ugadze transport sowutsangeni lebhodisi bangawathatha wabisela. So ibulele ivision yababesifunza. Akasakunakanga kwakhe nekwababesifunza so unake kwakhe phela. Amen bazalwane. Ithi lenza ba loyo naloyo akanganakekeli kwakhe yedwa but akanakekele nabanye. Amen. Athi ke verse 5 awubekeni lo mcondo lo uJesu Kristu
ngasuthi uthi uPaul Paul njalo ke ngifuna ukumfundisa umqondo waJesu Kristu nelenithi seni bakhe. Amen. Ngoba leli verse bazalwane niyaliva ukuthi limelodwa lithi awubeki nomqondo lobo Jesu Kristu liyasilahlekelema. It's like kube bekungithishela eseklasini ngawuthile aselalelisise lenyalo lalelani ngifuna ukutshela bona so that everybody abe quiet aqale kulalela. Sengikhambisa ukuba umulo umqondo woKristu. Haleluya bazalwane. Uthi umqondo waKristu wathi anesimo saNkulunkulu wakade washo ukuthi ulingana naNkulunkulu kuyinto enkongoshelo. Amen. Kepha wadizela wathatha simo sengcebo waba ngumuntu njengathi. Wathi atholakale anjengomuntu ngesimo wasuphinda ethoba. Amen. Uthi uPaul Paul Kristu lendlela lathobeka ngayo. Lendlela lathobeka ngayo. Wendlula ekutheni akhumule uNkulunkulu bakhe. Avume ukungena emtimbeni lobuthakathaka, timba wekuba ngumuntu, lotawuba netinhlupho. Wavuma ukungena. Wena watophila namhlabeni, wavuma ukudalwa ngumfati. Watophila namhlabeni. Wathi saphile namhlabeni. Akwamashintshi lokuthi uyindodana yomuntu namhlabeni. Amen. Wathi njalo waphinze wathoba ngisho sanamhlabeni. Amen bazalwane. Abengasho Jesu bazalwane ukuthi ngiyinkosi yamakhosi. Therefore shayani indeshela kimi. Therefore letha konke lonako ndothela la kimi noma ke athi yintethulo ndothula la kimi. Abengasho athi ngenxa yale power lenayo ukuthi wena sabiyekela kuba inkosi akube nje njengoba amaJuda bekagadzile bazalwane ukuthi nakathi uMesaya kusho ukuthi ude into bakhulula lo mbuso kaRoma. Amen. Bathi akakwenda ngabongela uJesu. Wavuma wathobeka. Lithi manje wathobeka kwaze kwaba kusekufeni. Yebo, ekufeni kwesiphambano kufa nalokufa wangabi kufa nje kwanoma ngangibani kufa lebekdignified but kwaba kufa lokwaba ihlazo babona because lithi lelivi kulihlazo kufa ufele esiphambanweni lokubethelwa kwakungitulu balokhu ubanishiwe wona lokhu bephinze kube sinengiso kodwa lokuthwena ufele esiphambano. Amen bazalwane. Lithi noma kunjalo wavuma wathoba. Amen bazalwane. Kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano. Ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika impilo lelingetulu kwemabito onke. Ifakazela lenza kaJesu lethi lo vume kuthobeka to the least nguye lo phakamiswa kakhulu to ekugcineni. Amen bazalwane noma ke to the highest point. Lithi ke ngalo kwendeka kwaloko bazalwane bese uthi ke verse 10 so that noma ke kuze kuthi ngelipito la Jesu emadolo onke aguqe alabasezulwini newalabasemhlabeni newalabangaphansi komhlaba. Bazalwane ngithole a new meaning to this verse. Ola lo ayikawuthi lisho ukuthi ngelipito la Jesu Kristu konke kuguqa. Bengithatha kwangathi lithi nase akhulumile Jesu wathenga lekhuluma ngoJesu yonke into lenye iguqa ithi bayethe kula kushoko. Amen bazalwane. Kanti ithi lenzaba kuze ngelibito la Jesu hayi ngelivi la Jesu. Amen. Ngelibito lakhe of which ngubani bazalwane lotawubita ngelibito la Jesu nithi. Amen bazalwane. Ngafishane Jesu wanqobela ukuthi leli gama lakhe libekwe ngetulu kwako konke lokuexistayo so that in the mentioning of his name lesike sikhone ukuguqisa. Uyathi naselibala lethi tawuguqa ini lithi ke kutawuguqa emadolo alokusezulwini nalokusemhlabeni
nalokhu ngaphasi kwemhlaba of which yonke i-creation iyaguqa in the mentioning of the name Jesus. Ngenxa yendlela lelehla ngayo lehla laze layawungena ekufeni lenxa la emathunjini emhlaba. Hallelujah bazalwane. Naseliphakama because of le death lelihambe lalehla kwapita saseliphakama liphindze likhuphuke ngaleyo death litholakale seliyetulu. Hallelujah bazalwane. Losho sisekude lokungeke kuguqe nakushiwo lona because lizuze ukuthi liphakame kwendlula konke lokukhona. Ngithi ke bazalwane lesikucisa lamadolo because thina sinikwe lempilo ukuthi sengiso sikhali sethu sekulwa nabo konke lokumelana nathi. Hallelujah bazalwane. Then netilimi tonke tivume ukuthi Jesu Kristu uyinkosi kube lujumo uNkulunkulu longuyise. Miyalo bazalwane lona ukhulunywa nguPaul uvula uthula inhliziyo yakhe ebandleni lakhe. Ungathi ke namhlanje ngabazalwane uthi Kristu bazalwane bami bandla lami leliseshalom. Amen. Nangabe nithini ninako ukujujudeka ninayo injujudo lenithola kimi. Bazalwane nangabe uthi verse 1 nani nenjujudo kuKristu bekwalaba lokho bazalwane. Uthi ke Kristu lithi bandla lami leliseshalom nangabe ninenjujudo kimi ngiKristu. Nangabe nithini nijujudwe ngalokulithanda najujudwe ngimi ngiKristu. Then ninikeni injabulo xwayisani ujabula noma ngikuthokoda kwami. Lokho kusenza mama bazalwane uthini Jesu uthi asimele ajabule ngathi. Hallelujah bazalwane. Siyamenda ngani ke ukuthi ajabule ngathi? Siyamenda ngokuthi sibe mcondo munye, sibe inhliziyo yinye, sibe mgomo munye, sibe uthando lunye. Bese asisendi lutho ngembango nangelijumo lelive. Amen. Hallelujah bazalwane. So uyalathile Jesu njengoba thina silibandla lakhe nathi. Just like Paul bekayala lelakhe ibandla. Na Jesu ke so uyalathile ezibandla lakhe. Uthi singamnika ukujabula yena nangabe singakwenda lokho. Hallelujah bazalwane. Uthi asifunze ukuthobeka unabo bonke. Asehle sathe wonke umuntu lomnye simphakamise kunathi thina sithi khansi singaphasi kwakhe. Nasawukwenda lokho intokodo yakhe ngathi itawugcwaliseka. Hallelujah bazalwane. So ngithini bazalwane ntsambama ngithini sidawudikhanza sisetimeni ngalesi isikhathi sihlushwa. Bathi nasihluphekela levi la Kristu noma ke nasihluphekela inzando ya Kristu kuloko kuhlupheka uthi uNkulunkulu kubangana bakaIsrayeli through inceku yakhe Moses uthi simakazi uyanilwele benze babone leFaro aphuma nemahashi akhe atobagijimisa. Amen. Uthi simakazi uyanilwela nine kwenu thula nje. Amen. Ngathi uthi uNkulunkulu lenza mama kuletiko lenakhanza lelithu for my sake nibothula nje. I will fight for you. Amen bazalwane. Amen. uNkulunkulu uyavuma bazalwane singene etimeni because ulimisana ama-Israyeli ufuna siyawufunza lokuthide lesimo. Kude bazalwane i-test lekumele singene kuyo siphume singakaphasi noma ke siphume side ilesimo lesifunzile kuyo. Hallelujah bazalwane. Then noma ngabe ke sisekhathi nekhathi enhluphekweni but kuba nejoy mangabe uKristu ufuna wenze ekuboneni lenhlupheko but ubone le joy lelithi live laNkulunkulu ngeke ize ilinganiswe kude lokukhona la emhlabeni okungalinganiswa nale njabulo lesiya kuyo. Amen bazalwane.
ufuna ukuthi nasibhetha konke bese siyawasusa lamehlo kulesimo lesiphila kuso bese sibuka naye injabulo lendawo. Haleluya bazalwane. Sisabe sesikhanza kulide lesuku. Amen. Futhi kubida ukuthi sathi ukuthi noma ngabe sithola sikule kangakanani inkinga Mongcwele akwendeka sishiye bazalwane. La ngabe lenkinga singene kuyo hayi ngekwenzando yethu. Leti nkinga leti silandzelako tibe ngenxa yempilo yethu yenkolo. Haleluya bazalwane. Lithi manje moya uhlala alapha akwendeka sishiye sodwa. Haleluya. Then ifanana nani lento lenkulumo yapho bazalwane ifanana nemntana umntwanakhe. Umntwana ufanele amthande umntwana nemntwana kufanele amthande umntwana. Ngazothi uthi lo mntwana lalela ke mntwana. Naku nento longangijabulisa ngayo. Kungaba ukuthi uyine lokhu nalokhu nalokhu. Umntwana ke lamthatha umntwana wakhe uyaye afune kwenta nawo lathi umntwana nawungena lokhu ngakujabulisa. Amen bazalwane. Nathi ke bazalwane ntsambama sibantwana baKristu. Amen. Sibantwana baNkulunkulu naKristu. Sidelwe ngalokhu kaKristu. Haleluya. Asijabuliseni uNkulunkulu ngekwenta kwethu noma ngekwenta nabo lakuthite yena ungamjabulisa ngasikwendile. Amen bazalwane. Futhi ke bantwana bama ke mbuli bayanakekelana bazalwane. Nakathi nje umntana ngicela nivane bavamile badala ekhala nalento leyo. Maye ngifisa bonke abantu bakhule bavala. Amen. The same thing la bekhalelwa uPaul kule bandla lakhe. Same thing ekhalelwa uKristu kithi. Uthi asivaneni bazalwane. Sibe munye sibe nomqondo munye. Thando munye. Haleluya. Uthi ke Amen. Uthi ke njengoba uNkulunkulu asidala bazalwane saba different. Noma ke safana neticu temtimba letehlukene. Ngiyacabanga lento ukuthi kejane umuntu angake sathi nje bazalwane adibane nemtimba. Abone sandla sikhe macebe sisodwane. Amen. Nenyawo alungeni liyachubeka liyahamba enxele lihamba libheka lembili lenye libheka le. Nemehlo ayabuka abuka lethi insabeni aphashelele ayobuka. Kejavele unga-exista umtimba lo bazalwane. Ngeke. Kungakho ke athi umuntu anganaki nabo lokubukwe kuye kuphela but anake nekwalabanye. Haleluya bazalwane. Lele kuchaza la lesingisi libite nge-interest. Kuthi ungabi ne-interest kulokwakho kuphela. Be ne-interest even kwalomunye. Yathi bazalwane ube ne-interest ekuthenini kuyangani umzalwane bani kube madinga kubona kumamatheka kwakhe kulamalanga. Amen. You are having interest not only on your things but nendalo lomunye umzalwane wakho. Haleluya bazalwane. Kuyangani bantwana bemzalwane abantu batholakala bangekho esikolweni kufanele singabe basesikolweni. Haleluya bazalwane. Kuyangani umzalwane bana ngasekho enkonzweni kufanele singabe senkonzweni. Unganaki kwakho wedwa nake nekwalomunye. Haleluya bazalwane. Amen. Empeleni umzalwane bazalwane kuyapita ukuthi nanawe nje ukuthi ihlole ukuthi ngabe mine kulombuthano noma ke kule mtimba lenkuwo ngihlobo lolunga ngiyathobeka imvelo ngingilo imvelo lelunga lelibanga labanye bakuthakasele kuba lakhona khona. Amen. Ngabe amsilo ilunga lemtimba letholakala selimile emanyeva libe belingakakhiwa ukuthi libe nemanyeva. Ngitholakala lamanye balunga angasafuni kusonzela. Amen bazalwane. Angadonsa nebayibanake yini bazalwane. Nangabe kwentekile noma la galweni noma lapha enyaweni kwacephuka kabi luzipho.
noma kwenteka kimi kuphela ngani lwase luyantshintsha lo sikhuluma kabi luyantshintsha amen letinye tingane tibe sasafuna iphupho liyama nesiphulo lesenento lehlabayo amen bazalwane of which nathi kanjalo bazalwane noma nisitho lamtimbeni ngiyenza oyami futhi engcenye ngijolo angathi ngingamila something lengakafanele ukuthi ibe lakini haleluya bazalwane letinye titho lemtimba titawati ukuthi lelo sekumini lelo kwakamele ukuthi ngabula utawubona ngekuthi tilecwaye tisecwaye lesitho lesesimile something amen then umzala ngamunye ngamunye bazalwane ngiyapita tibuke ukuthi engabe ngisitho nje akutholakali indabanye bazalwane bazama ukubalekela ngayo yonke indlela bese yadihlola ukuthi babalekelani akukahle bazalwane nangani babaleka ngenxa yokuthi babalekiswa ngongcwele nobukuwe amen ngoba bathi chacha bona ukuthi bahambe kancane lokho kuhlukile bazalwane but nabangabe babaleka bonke nalabaphile ebungcwele babaleka kuwe ufuna bese uyadinukisa sibabalekelani labazalwane My God. amen because uthi the apostle Paul ufuna siphokophele ukuthi sibe mcono munye sibe nenjongo yinye amen bazalwane so ke kuko konke lokho ungazuthi lokutasenza sikhona kufinyelela kule njabulo la ifuna kongathi Kristu utawuba ngokuthi sivume lokuthoba unako konke sikwengane ngekuthoba lesikwendako sikwende ngekuthobeka sikwende ngoba sifuna ukubonga ngemazulu hayi udumo laseveni asanilokisana idumo laseveni ngiyaphinda iqhambisana nemali amen bazalwane tikhambe sawuthembisa into lawadi kahle ukuthi ngeke kuyikhona ekuyena because so ubena lokuthi batawuthini thumo lwelive bazalwane haleluya uyathi sesiyathi luqhamuke entweni ebe innocent ubona seluyavumbuka haleluya once injongo yakho kwangabe uKristu umbona umthokozisa injongo yakho kwaqala kuba nguzibani sephumile bazalwane sisiko kwaKristu waqala nje ukuthi batawuthini bobani noma utawuthini bani injongo seyihlukile haleluya bazalwane so wenda le inhliziyo yakho akusiko lebe ukufuna so wendela ukuthi so ufuna ukuthumo lokuthi bani aqhubeke akukephe haleluya bacela then nangabe utawufuta Kristu bazalwane kupita ukuthi umfutele kakhulu ngalokuthobeka nalokuba obedient Kristu waba obedient till the end waba obedient ngisho inzebe seyishisa seyimathi but wagcine obedient haleluya bacela obedience ngiyole dasehlula because le obedience etasifundisa kubahamba haleluya bazalwane amen now ufunza incwadi yeDaka uchapter 24 amen uchapter 22 ngicela ukufunza bazalwane 22 weDaka uverse 4 noma ke nase kona lo trolley bazalwane sifunze Daka 22 Daka 22 verse 4 verse 4. amen Dithobe wesabe simakathe yena uyakuvuza ngemcebo neludumo nekuphila amen yabazalwane away ukuthi uphila kuthi konke la emhlabeni ku round noma ngekuseklisha around navesinali ni away bazalwane ukuthi sifuna umcebo sifuna kuba nako wenele sifuna ukuba kahle nesadiwe kahle amen sifuna kuphila uthi lithi lena navesinali bazalwane yonke lento leyo ibanjwe nje ukuthi senze njani thina Stop. sithobe Amen. amen
nasithoba thina esimesaba esinakathi yena usinika konke lokho lithi uthasivuza ngako konke siseselamhlabeni yasemhlabeni sesiyabona ukuthi inkonzo yethoba imcoka kangakanani. Haleluya bancane. Imcoka inkonzo yethoba kuthoba abazalwane kuthatha labanye kwangazuthi bamngcono noma ke bamcoka kunawe. Haleluya bancane. Lithi manje utabe siyazivuza uNkulunkulu ngako konke lokho. Athi ke James asithobeni ebusweni benkosi. Sibonakala singabathobekile ebusweni benkosi. Nasibonakala singabathobekile ngiyomuntu asiphakamisa. Umnanzi ngiphakamisa uNkulunkulu because awuthi uphakeme ukuthi uye pastor sakade. Amen. Haleluya bazalwane. Uthi nakakhuluma uKristu ngalenelanga ukuthi embusweni wezulu kufanele ukuthi akakasho ukuthi embusweni uthi nalimenyiwe nimenywe emadzilini. Kungcono ukuthi ufike uyohlala eluntwini bese labanikani belizili bayakulanza batokubeka nesitulweni sakho. Kunekuthi ufike wena utaki wena ukuthi ngisimenywa lesemcoka la ungene uyohlala esitulweni letiphakeme bese bayenda batokususa. Amen bazalwane. Solo inkonzo yekuthobeka kulihlazo bazalwane ungavama uphumela nomcimbi ungasabi khona la. Haleluya. Inkonzo yekuthobeka. Uthobeka ngiko lokudasidala ukuthi sibe nebunye. Hayi ukuthobeka kwamunye bazalwane, uthobeka kwethu sonke. Haleluya. Amen. Amen bazalwane. Inthambama ngiloko bazalwane moncelelele kabele emfundweni wakho ukuthi nasifisa ukumjabulisa Kristu asemfude asenena la kwenda naye sibe nalomcondo lapha nawo sithobeke kuze kube sephelele. Singakaqali ukuthobeka asicale sibe nalomgomo ube munye, sibe nalenjongo sibe yinye. Empeleni injongo yethu bazalwane akube ufuna ukumjabulisa Kristu because usho njalo uMaster Paul nakabhala leLevi uthi nangabe nifuna ukumthokozisa nanifuna kuphelelisa ukuthokoza kwami kuphelelise